milestone in our journey towards improving public services and strengthening our transport infrastructure. This new office stands as a symbol of progress, efficiency, and our commitment to serving the people better. It will only make transport-related services more accessible, smoother, and faster. We are deeply grateful to our honorable dignitaries whose presence have added grace and significance to this event. Your continuous support and guidance have played a vital role in making this project a reality. On the days, may I please request the Secretary of Transport, Shri Mahesh Kumar Shambhu, the IFS, and the Director of Transport, Government of Goa, Shri Pravimal Abhishek IAS, to please take our seats on the days. Noble Furnishing Team, could I kindly request her to kindly present a bouquet to the dignitaries on the day. Rajesh Shetty, ADT, could you please present a basket of fruits to the Honorable CM Dr. Pramod Sawant. I'm Saglani Thalio Maria. Francis Quadros, ADT, Honorable Transport Minister Shri Mauvin Godinho. Basket for lunch. Can you kindly clap? Ravindra Satadekar, Inspector, Honorable Tourism Minister Shri Goancharponnn. Okay. Narayan Fatte, Secretary Transport Shri Mahesh Kumar Shambhu. And Sankalp Nauti, Inspector, Director of Transport Shri Pravimal Abhishek ki basket of fruits given. Noble Furnishing, could you please hurry up with a bouquet to the dignitaries on the knees? Can you all kindly clap, ladies and gentlemen? Thank you very much. Thank you, sir, for the opportunity. And now to formally welcome you all and introduce the dignitaries on the days, I kindly call upon the Director of Transport, Shri Pravimal Abhishek IAS. Can you all kindly clap to welcome Mr. Abhishek? Honorable Chief Minister, sir, Honorable Minister for Transport and Secretary Transport, and all the dignitaries, media friends present here. It gives me immense pleasure to welcome you all for this auspicious occasion of inaugurating the new premises of the Transport Department. I would not like to take much time, but I extend warm greetings from each and every staff of the Transport Department, and I welcome you all for this inauguration. With that note, I take your leave. Thank you very much, and over to you. Thank you very much, sir. Well, Section 133A of Motor Vehicle Act 1939 was applicable to Goa in the year the 1st January 1965. Previously, the department followed Código de Estrada. The office was housed at the Menezes building in 1965. In 1968, the office was shifted to the Kapilo building, and in 1972, Junta House became a permanent address to the Directorate of Transport. After being housed for 54 years at the Junta House, the new Director of Transport offers his at this new address, the New Market Complex, Porvorim. Allow me to extend an invitation to the Honorable Transport Minister, Shri Mauvin Godinho, to kindly address this distinguished assembly. Could we all kindly clap to welcome Honorable Transport Minister? The Honorable Chief Minister of Goa, young and dynamic Dr. Pramod Sawant, Secretary Mr. Shambhu, Secretary Transport, Mr. Pravimal, Director of Transport, all the officials of the Transport Department, other guests, the interior designers, the entire staff, members of the press, ladies and gentlemen. In fact, it gives me a great pleasure to be present today, because ultimately what I was hoping for and I wanted it get done. We are in the new premises, so hearty congratulations to the Directorate of Transport and
the entire team. As you know, Junta House was like iconic for any top government office at one point of time, and it took us more than 54 years to move out from there. And as you know, government wants to move out from older premises. Government is building its own offices. Government is moving wherever on rent or other places to make it comfortable for its employees as well. While we make it comfortable for employees and the department, the output or the service to the people also have to improve. This is what they have to bear in mind. While we give them a comfortable environment, our officials of the transport department handling various matters have to make it comfortable for the common public. Of course, nowadays most of our services are online, and we have almost succeeded in all that. One little thing what remains to be done is the command and control center, which also we will make it operational in the shortest possible time. Due to paucity of funds, that was delayed a little bit, and now we have found a way out as well. We will not go back to the government and ask for a new allocation, which will take time again. We have found a way out where we will get this work completed of the command and control center as soon as possible. Honorable Chief Minister has taken the initiative when he was holding PWD to get and tender AI operated cameras all over Goa. We are going to have maximum number of locations all over Goa. It will help regulate the traffic. It will help regulate crime as well. Even tinted glasses, people who travel, those particular cameras enable you to note who is traveling, who was there at what point of time, and even darkness cannot act as a cover. I have seen myself, for example, along the Donapaula road, people are slowing down. Why? Because they know there are cameras. And all other places they are speeding up, double speeding up, when it is not necessary, as if they don't reach in the next 10 seconds, their life is at stake. Unnecessary speeding, causing accident, is one of the biggest bane of Goa. They think these roads are broadened, they are become smoother for them to ride their vehicles in a very rash and negligent manner, therefore causing death. Accidents, as you know, at one point of time we were even noted as accident capital. Even in the last quarter, for the various measures that government has initiated, curing the black spots, doing away with them, improving lighting in those places, and various other measures as recommended by the Road Safety Council meeting, we have been acting, and the rate of accidents happening has come down. But we are not happy. We don't in fact want a single death, or we want it to be a very negligible figure. The transport department has been working in enforcement with the limited staff that it has to the extent that we can perform, we have been performing. And now with a brand new premises, I want all our staff to have a brand new mindset of service to the people, of giving them what they need to their satisfaction. We must remember one thing, both the departments that I hold is in direct contact with the public. That is the Directorate of Panchayats and Directorate of Transport. I remember, आम्ही ते जुंता हाऊसा आसा तेन्ना सकाळी सांगिल्ले आमकां गुडान कितें तुमी रावता म्हूण पंचायत डिपार्टमेंटाक म्हणटाले. आमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय म्हणटाले तुमी ते ल्हान गुडान कशें आसता म्हण. आतां आमी गुडान ना, आनी जेन्ना गुडान आसल्या ती गुडांतली एकदां ती मेंटॅलिटी येता. एक बरे ऑफिसान जेन्ना काम करता, कम्फर्टेबल तुमी आसता, एकूच लक्षांत दवरपा जाय, आमी आहा लोकां खातीर, आमी आहा लोकांक सेवा दिवपाक, आमी आहा लोकांक कन्विनियंट करपाक, त्रास ना दिता. सगळ्यो ज्यो आमच्यो सर्विसीस आहा लोकांक उपलब्ध करून सोंपेपणान दिवपाक तुमचे कर्तव्य जावपा जाय. आनी हांव समजता हे न्यू प्रिमायसीस तुमी जेन्ना भितर सरतले, मंडे ट्युजडेसून हिंगा फुल्ली ऑपरेशनल जातले, आनी तेन्ना हे ऑपरेशनल जाता तेन्ना लोकांकूय दिसून दी हे फक्त एक न्यू इमारत आनी न्यू इंटिरियर करून बरें दिसता ते ऑफिस न्हू, तिका खरें गेल्यार फास्ट काम जाता हें दिसपा जाय. हेंच हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. हेर हांव चड सांगपाक सोदना, कित्याक आमी ल्हानशी सेरेमनी दवरला, कित्याक लोकांक कळपाक
की इतले बरे ऑफिस आम्ही हांगा ओपन केले, आमकां जाय आमचे सर्विसीस इम्प्रूव्ह जाल्ले आनी इम्प्रूव्ह करून दितले म्हणून हें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी समजता की उरला ते चेंजीस जे आमी हाडपा जाय, उरला ते डिसिजन आमचे रोड सेफ्टी कावन्सिलान सुद्दां आमी डिसिजन घेवपा जाय, ते आमकां आतां एक बरो प्रिमायसीसूय आमकां मेळ्ळो आमचे मिटींग हांगा करपाक, हांगाच आमी घेवपाक शकता आनी तेन्ना म्हाका दिसता आनीकूय सुदार ते वाटेन येतलो हें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्यान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याक, कित्याक तेजे खाला काम करता करता म्हाका दोन्ही माझ्या डिपार्टमेंटाक बऱ्यांतली बरी ऑफिसीस मेळ्ळे, बऱ्यांतले बरे ऑफिस आमी आयडीसीचेय केले, कित्याक आय बिलीव इफ द एटमॉस्फियर इज गुड अँड क्लीन it gives you fresh thoughts, it gives you new ideas, it propels you to do something better. तेच मनशाक तुवें काडकान बसय, लायट सारकी ना, थिंगा गरमी जाता, there will be no productivity. He will be wiping his sweat and thinking of his health. Where am I sitting in hell? So such should not be the atmosphere. If you have a good atmosphere, you work well, you will give good result, your productivity will increase, and it will increase for the betterment of the public, which is my dream, which I want fulfilled for the people of Goa. Chod and chod, Dev bare kuru. Thank you very much, sir. Let your expertise, wisdom, and your leadership guide this department too. Thanks for your presence. And finally, it's my proud privilege to invite our esteemed Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, to address this August gathering on the occasion of the inauguration of the new office. Sir, your visionary leadership and dedication to the development of our state continue to inspire us all. This new facility stands as a testament to your commitment towards improving public service and strengthen our transport infrastructure. May I now request you to kindly address the gathering and share your valuable thoughts. Can we have a round of applause? Thank you, sir. Good evening, friends. Inauguration of the Directorate of the Transport new premises. आमच्या व्यासपीठाचेर आसात माविन, ताजे उपरांत सेक्रेटरी ऑफ ट्रान्सपोर्ट, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट परिमल, समोर आशिल्ले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो सगळो स्टाफ, पत्रकार म्हजे मित्र. सगळ्यात पयली आज तसो माविनाचो दीस म्हणपाक काय हरकत ना, कारण सकाळी आमी पंचायत राज्य फंक्शन कला अकादमीत खूप मोठ्या प्रमाणात सेलिब्रेट केले, जे गोंयभरातले सरपंच पंच जिल्हा पंचायत त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आयिल्ले आनी आयज तेजे दुसरे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट या ऑफिसाचे आमी इनॉग्रेशन करता. कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर माविन एंड हिज एंटायर टीम ऑफ द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट फॉर द न्यू प्रिमायसीस. जी प्रिमायसीस ऑलमोस्ट 5000 स्क्वेअर फीट ही प्रिमायसीस आज आमी हावसिंग बोर्डांतल्यान विकत घेवन आज ताका परमनंट ऑफिस सेटअप करपा खातीर ताका दिल्या. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता फॉर आमचे कन्सल्टंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स हांकां, तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन डिझायन आनी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम केलां, त्या खातीर तांकां दोगांयकूय हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता, कन्सल्टंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स, की व्हेरी स्पिडी पद्दतीन आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ द हँडीक्राफ्ट हाच्या अंतर्गत तांच्यांनी ऑफिस तांकां फुल्ली इक्विप्ड करून दिल्लें आसा. आनी त्या खातीर माविनान जशें म्हटलें तशें इन लॉंग रन इट इज द इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी आनी क्रिएटिविटी ही खूब मोठ्या प्रमाणात आमच्या हांगासर बसपी स्टाफाच्या तकलेंतल्यान सगळ्या जाणांक मदत करपा खातीर ताचो खूब बरो फायदो हो डेफिनेटली सगळ्या जाणांक जातलो आनी हाचो बरो उपयोग आमचो डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट हाच्या ऑफिसांतले सगळे स्टाफ हे खूब मोठ्या प्रमाणात पळयतले. आमी म्हणटा जेन्ना जेन्ना एफिशियन्सी इज डुईंग थिंग्स इज रायट, इज इफेक्टिवनेस इज डुईंग द रायट थिंग्स, हे चड मोठ्या प्रमाणात आसतले. 100% लोकांची कामां ही फास्ट ट्रॅक करपा खातीर ह्या ऑफिसाचो उपयोग जाता, खूब मोठ्या प्रमाणात जाता. आमी आतां पर्यंत पळयता की 49 ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड सर्विसीस ह्यो आधार एनेबल्ड जाल्ल्यो आसा आनी त्यो सर्विसीस आमी जेन्ना आधार एनेबल्ड जाता लोकांक सगळे म्हणजे फेसलेस सर्विसीस दिवपा खातीर QR कोड स्कॅनिंग केल्या उपरांत आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यान ह्यो सर्विसीस मेळटा. आमी सातत्यान पळयता ई चलन आसतले किंवा कमांड कंट्रोल सेंटर आसतलो किंवा ऑटोमॅटीक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन्स ह्यो सगळ्यो ऑलरेडी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान इम्प्लिमेंट करपा खातीर सुरवात केल्या आनी ताकाच लागून आमकां व्हेरी इफेक्टिवनेस हो आमकां दिसता. आमी सिटीजन सेंट्रीक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता, आमच्यो पॉलिसी इनिशिएटिव्स बी सगळ्यो सिटीजन सेंट्रीक आसता आनी ताकाच लागून इन फ्युचर मागीर तो म्हापसा बस स्टँड आसुनी, मडगांव बस स्टँड आसुनी ऑन द PPP मोड आमी रेडी करपा खातीर घेतला. तेजोय बी जाता तितके बेगीन सुरवात जातले. वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी लोकां खातीर दितले. थोड्या दिसाच्या भितर आमी बिचोली बस स्टँड आमचो इनॉग्रेट करपाचो आसा.
ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर जी डिमांड आशिल्ली खूप दिसांची ती ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटरूय बी आमी सुरवात करता. व्हेकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी ऑलरेडी आम्ही स्टार्ट केली आणि त्या ती गव्हर्नमेंटची कितल्योश्योच व्हेकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीच्या अंतर्गत वचपाक लागलेले आसा. इन फ्युचर त्याचो बेनिफीट जो आसा तो प्रायव्हेट सेक्टरांतल्या व्हेकलांनी बी व्हेकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी हांच्या अंतर्गत तांच्यांनी घेवचो. व्हेकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी केल्या उपरांत तांकांय बी त्याचो मॉनिटरी बेनिफिट्स फॉर द न्यू आमी गोवा रोड सेफ्टी पॉलिसी 2025 आधी स्ट्रॉंगली इम्प्लिमेंट करपाक डाटा ड्रिवन टेक्नॉलॉजी हाच्या मार्फत आमी गोवा रोड सेफ्टी पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली. ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पॉलिसी 2024 ही करपाक घेतल्या. रजिस्टर्ड व्हेकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी RVSP आमी ऑलरेडी केली. आमी हाच्या अंतर्गत म्हणजे वेगवेगळ्यो गजाली लोकां खातीर सातत्यात करीत आसा. फ्युएल सबसिडी अप्रॉक्सिमेटली 1200 बसीस आमी रिलीज केली फायनान्स डिपार्टमेंटांतल्यान आणि त्याच बरोबर ड्रायव्हर रिफ्रेशर ट्रेनिंग जी आसा पळय सातत्यान ताका चलन दिलें म्हणून जायना. चलन दिल्या उपरांत ताका परत रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिता. आतापर्यंत फाटल्या 1-2-4 वर्सांत 4700 ड्रायव्हरांक ताची ट्रेनिंग दिली. आमी बरेचशे फावटी म्हणटा आमी फक्त चलन दिता अशें ना. चलन दिल्ल्या ड्रायव्हराक परत ताका आफोवन ताका ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे करता आणि ते तातूंतल्यान सिद्ध जाता की इन फ्युचर अशा पद्दतीचे एक्सिडंट जावचे न्ही म्हणून हे सगळें करीत आसा. न्यू ऑफिसाचो विजन आमचे ऑलरेडी मावीन बाब हांणी ताका क्लियर केला. इट इज फुल्ली इंटिग्रेटेड स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम एक्सपांड केल्ली आसा. इलेक्ट्रीक अँड सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट सोल्युशन्स ह्या पद्दतीन दिला. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वर्क रोड सेफ्टी कशा पद्दतीन आसतली हे आमी ऑलरेडी एक्सप्लेन केल्लें आसा. म्हाका दिसता ह्या नवीन प्रिमायसिसान बसल्या उपरांत आनीक सगळे बाकीचे फास्ट ट्रॅक जावपा खातीर बरें पडटलें. कारण एकदा ओल्ड ऑफिसांतल्यान नवीन ऑफिसांत येयल्या उपरांत आमी म्हणटा नवीन आयडियाज ह्यो तांच्या तकलेंतल्यान येतल्यो आनी नक्कीच ताचो मॅक्झिमम बेनिफिट्स आमच्या स्टाफा बरोबर पब्लिकाकूय जातलो. पब्लिकूय बी हांगासर येवपी हाचे ल्हानशे जरी फंक्शन आसले आसत जाल्यार पब्लिकाक कळपाक जाय की आमचे ट्रान्सपोर्ट ऑफिस हे आमी फूल फ्लेज परवरीतल्या हावसिंग बिल्डिंगेंतल्यान आमी सोमारच्यान आमचे फूल फ्लेज सुरू जाता. बाकीचो सगळो स्टाफ सोमारच्या नव्यान जातलो. ऑल द सर्विसीस आर मॅक्झिमम इट इज एन ऑनलायन पद्दतीन आसा. पण परत एकदा हांव आमचे मिनिस्टर माविन गुदिनो आनी तेंचे एंटायर टीम हांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता फॉर द न्यू प्रिमायसीस आनी तांच्यांनी तेजो बऱ्यांतलो बरो उपयोग लोकां खातीर करचो. ताका शुभेच्छा दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.